kandziyisa ka mahungu lamanene. Languta, yingisa, u hanya. Buku ya 5. Ku ringiwa hikwalaho ka Xikwembu. Mangenelo. Xewani vanghana. Buku leyi ya rihlaza ya swifaniso yi hi byela hi vakulukumba va Bibele lava nga tshemba Xikwembu hi mikarhi ya swiphiqo. Loko u yingisa khasete leyi, pfula ka xifaniso lexi landzelaka loko u twa mpfumawulo lowu. Xifaniso xo sungula. Naamani u endzela yindlu ya Elisha. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka 5, ndzimana yo sungula ku fika ka ya 12. Elisha a ri mudyondzisi ni muprofeta lonkulu wa Xikwembu eIsrayele. Siku rin'wana, wanuna loyi va ku i Naamani u tile endlwini ya yena. Naamani a ri mufambisi wa vuthu ya le Siriya ni nala wa Vaisrayele. Naamani a ri nhenha ni matimba swinene, kambe a ri ni nhlokono. U tile eIsrayele hi ku twa leswaku Elisha wa swi kota ku horisa nhlokono, kambe Elisha a nga humelelanga ni le handle ku ta n'wi xeweta. Elisha u rhumele nandza wa yena ku n'wi byela Naamani leswi: famba u ya hlamba enambyeni wa Yorodani kankombo, kutani u ta tenga eka nhlokono wa wena. Naamani a hlundruka a ku, a ndzi ku u ta humelela eka mina, u ta yima a khongela Xikwembu xa yena, a ndzi khumba hi voko, a hanyisa nhlokono wa mina. Kutani Naamani a tlhela a famba a hlundruke ngopfu. Xifaniso xa vumbirhi. Naamani enambyeni. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka 5, ndzimana ya 13 ku ya ka 19. Malandra ya Naamani va n'wi khongetela va ku a tshiki ku kariha ni ku tikukumuxa. Va n'wi khorwisa leswaku a yingisa xileriso xa muprofeta. Kutani Naamani a ngirimela eYordani, a tipeta ka nkombo, a hlamba. Languta xifaniso. Naamani u tsake ngopfu. Nhlokono wa yena a wu basisiwile, u hanyile. Elisha a nga chavi munhu hikuva a tshembe Xikwembu lexikulu. A swi tiva leswaku Xikwembu xa yena xi kota ku endla hinkwaswo, naswona a swi tiva leswaku un'wana na un'wana u fanele ku yingisa rito ra Xikwembu, ku nga Bibele. Na hina hi fanele ku kombela Xikwembu xi hi pfuna eka leswinene ni ku xi tshemba mikarhi hinkwayo. Xifaniso xa vunharhu. Elisha ni xigolonyana xa ndzilo. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka 6, ndzimana ya 8 ku ya ka ndzimana ya 17. Enkarhini lowu Siriya a yi lwa na Israyele. Xikwembu xi byela nandza wa xona Elisha mikarhi hinkwayo leswaku Vasiriya va ta hlasela Israyele. Kutani Elisha a tsundzuxa hosi hi makungu lawa ya Vasiriya. Hosi ya Siriya yi lerisile masocha ya yona yiku,
fambani mi ya kamba laha Elisha a nga kona. Ndzi ta rhuma vanhu va ya n'wi khoma. Siku rin'wana nimixo, Elisha ni malandra ya yena va pfuka va huma. Kutani ma swi vo, tinyimpi ta va Siriya ti rhendzele muti lowu va tshamaka ka wona. Kutani nandra wa yena a huwelela ku, yo n'wini wanga, hi ta endla yini? Elisha aku, u nga chavi, hikuva lava va nga na hina va tele ku tlula lava va nga na vona. Kutani Elisha a kombela aku, Xikwembu, wa nga hanyanyisa mahlo ya nandra a swi vona. Kutani nandra a languta, a vona ntshava yi tele hi mahanci ni magolonyi ya ndzilo swi rhendzele Elisha exikarhi. Xikwembu xi rhumele leswi ku ta va sirhelela. Vanghana, loko malandla ya Xikwembu ma yingisa milawu ya Xikwembu, Xikwembu xi ni matimba yo rhangela no biyelela vana va xona. Hikwalaho ke, a va fanelanga ku chava nchumu kumbe munhu. Xifaniso xa vumune. Elisha ni nyimpi ya mabofu. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka tsevu, ndzimana ya 17 ku ya ka 23, ni vaheveru 10, ndzimana ya 30. Swivuriso 25 ka ndzimana ya 21. Kaku loko Vasiriya va thinela ku ta teka Elisha, Elisha a khongela ka Xikwembu aku, wa nga ba mahlo ya tiko leri hi riphume. Hi nomu lowu, masocha hinkwawo a ma nga ha voni. Kutani Elisha a ya ka vona aku, ndzi landzeleni, ndzi ta mi yisa eka munhu loyi mi n'wi lavaka. Elisha a va rhangela a va yisa eSamariya, emuti wukulu wa Israyele. Elisha a tlhela a khongela nakambe aku, Hosi, wa nga hanyanyisa vanhu lava leswaku va ta vona. Kutani Vasiriya va swi vona leswaku va le xikarhi ka muti wa valala va vona. Hosi ya Israyele a yi lava ku va dlaya, kambe Elisha aku, va nyike swakudya ni mati va nwa, u va tshika va tlhela va muka. Hosi yi endlise leswi Elisha a nga n'wi byela swona. Vanghana, Xikwembu xa Elisha i xikulukumba ku tlula nala un'wana ni un'wana. Xikwembu xi hi lerisile eka rito ra xona leswaku hi nga ti rihiseli eka valala va hina, hikuva xi te, ku rihisa eka mina, ndzi ta va rihisela, ndzi ri mina. Naswona Xikwembu xi te, loko nala wa wena a ri ni ndlala, n'wi nyike swakudya a dya. Loko a ri ni torha, n'wi nyike swakunwa a nwa. Xifaniso xa vuntlhanu. Ta ku hlaseriwa ka Samariya. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka tsevu, ndzimana ya 24 ku ya ka tihosi ta vu7, ndzimana ya vumbirhi. Mavuthu ya nyimpi ya Vasiriya ma ta nakambe ku ta lwa ni Vaisrayele. Va rhendzele muti wa Samariya nkarhi wa ku leha. Kutani Vaisrayele emutini a va ri hava swakudya. Languti xifaniso lexi.
Kute loko hosi ya Israyeli yi hundza erirhangwini ra muti, ku humelela vavasati vambirhi va ta ka yena, va kombela va ku ka yena, hi pfune we hosi. A va khomiwile hi ndlala ngopfu, va kondza va dya vana va vona. Hosi a yi swi tivanga leswaku yi nga endla yini. A hlundzukile hikuva Xikwembu a xi va ponisanga eka Vasiriya. Kutani a lava ku dlaya Elisha nandza wa hosi. Kutani Elisha a rhumela mahungu lawa eka hosi. Xikwembu xi vurisa sweswo, xi ri, mundzuku hi nkarhi wolowo xirhundzu xin'we xa mapa ni maxalana swi ta xavisiwa etinyangweni ta Samariya. Xifaniso xa tsevu ta vanhu va mune va nhlokono. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka nkombo, ndzimana ya vunharhu ku ya ka 20. Enkarhini wolowo vavanuna va mune a va tshamile etinyangweni ta Samariya. Hinkwavo a va ri ni nhlokono. Kutani va byelana va ku, hikwalaho ka yini hi fanele ku tshama laha hi fa? A hi yeni eka nyimpi ya Vasiriya. Nkarhinyana wolowo kasi Vasiriya va twa mpfumawulo wukulu wonge i nyimpi leyi taka. Va chuhile ngopfu, va sukela swilo swa vona va baleka. Loko vanhlokono va fika emixaxeni ya Vasiriya, va kume ku ri hava munhu kwalano. Kutani vanhlokono va fikile va teka swakudya ni hinkwaswo leswi va swi lavaka. Kutani va byelana va ku, leswi hi swi endlaka a hi swona. Namuntlha i siku ra mahungu lamanene, kasi hina ho miyela na swona. Hi ku hatlisa va tlhelerile eSamariya va ya byela varindzi va le nyangweni wa muti, kutani vana va ya byela va yindlu ya vukosi entsindza. Kan'we vanhu a va sungula ku xavisa swakudya etinyangweni ta Samariya tani hi leswi Xikwembu xi nga vula hi nomu wa Elisha. Xikwembu xi ponisile Israyele eka valala va vona. Xi tlhela xi ponisa Elisha nandza wa xona. Vanghana, Xikwembu xi rhumerile Yesu Kriste ku ta hi tshunxa eka matimba yo biha ya xidyoho na Sathana. Xikwembu a xi swi rhandzi leswaku munhu a ya laha a nga ta biwa hi la ku nga heriki. Lawa i mahungu lamanene lawo huma eka rito ra Xikwembu. Hi fanele ku avelana wona. Ndzi tatana tinyiko ta moya, ndzi heku pfumela mbilu leyo tiya. Kwala misaveni ndzi lowa kutana, ndzi nyike kuhlula hi ku tinyiketa. Xifaniso xa nkombo. Yonasi a balekela Xikwembu. Yona wo sungula, ndzimana yo sungula ku ya ka nkombo. Endzhaku ka ku lova ka Elisha, ku ve kona muprofeta eIsrayele va ku i Yonasi. Xikwembu xi ku ka Yonasi, suka u ya Niniva, muti lowukulu, u vulavulela hikuva ku homboloka ka wona ku tlhandlukile emahlweni ka mina. Vanhu va Niniva na vona a va ri valala va Israyele. Yonasi a nga lavanga ku ya ka vona.
kutani a ringeta ku balekela mombo wa Xikwembu. Yonasi a kuma byatso lebyi yaka ematikweni ya le kule. A hakela mali ya riendzo ra kona kutani a famba. Ku nga siya kulenyana ku pfuka mheho yikulu elwandle. Vanhu valava va ri byatsweni va rhurhumela va chava. Kutani va ku, tanani hi hlahluva hi ta tiva leswaku khombo leri ri humelele hikwalaho ka mani. Ka va loko va hlahluva kutani tinhlolo ti khoma Yonasi. Xifaniso xa nhungu. Yonasi endzeni ka nhlampfi leyikulu. Yonasi ku avanyisa ka 1 ndzimana ya nhungu ku ya ka ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 10. Vatluti va ku ka Yonasi, u endlile yini? Yena a va byela leswaku u balekela mombo wa Xikwembu. Kutani va ku ka yena, hi ta ku endla yini leswaku lwandle leri ri hi miyelela? Yonasi a hlamula a ku, ndzi tlakuleni mi ndzi hoxa elwandle. Ndza swi tiva leswaku xihuhuri lexi kulu lexi xi mi humelelela hikwalaho ka swidyoho swa mina. Vavanuna lava a va rhandzanga ku dlaya Yonasi, kambe mheho yi tlakuka hi matimba. Kutani va teka Yonasi va n'wi hoxa elwandle. Hambiswiritano, Yonasi a nga fangi ematini. Languta xifaniso. Nhlampfi leyikulu yi mitile Yonasi. U tshamile ekhwirini ra nhlampfi masiku 3 a karhi a hanya. Kutani nhlampfi yi ya n'wi hlanta Yonasi eribuweni laha ku omeke. Xifaniso xa 9. Yonasi eNiniva. Yonasi wa vunharhu ndzimana ya 1 ku ya ka 10. Xikwembu xi vulavula na Yonasi nakambe. Suka u ya Niniva u ya huwelela mahungu lama ndzi nga ta ku byela wona. Kutani Yonasi a yingisa Xikwembu a ya Niniva a ya tshinya vanhu va kona a ku, ku hasele masiku ya 4 wa makume ntsena. Kutani Niniva yi ta mbundruxiwa. Hosi ni vanhu hinkwavo va tiko va huwelela eka Xikwembu leswaku xi va ponisa. Va hundzukile ka tindlela ta vona to biha. Kutani Xikwembu xi va tshika ku va ba, xi va tsetelela. Vanghana, hinkwerhu hi fana na Yonasi ni vanhu va Niniva. Hinkwerhu a hi yingisanga Xikwembu, hi endlile swidyoho. Hi fanele hi ku biwa, kambe Xikwembu xa hi rhandza. Xi rhumile Yesu ku ta hi tshinya ni ku hi ponisa leswaku hi ta hundzuka eswidyohweni swa hina. Yesu u fele swidyoho swa hina. U tshamile esirheni masiku 3 ku kotisa Yonasi a nga tshama masiku 3 ekhwirini ra nhlampfi. Yesu u pfukile ku feni. Kutani u ta hi nyika vutomi lebyi nga heriki eka lava va nga ta hundzuka eswidyohweni ni le tindleleni to biha ta vona va landzela ndlela ya Yesu. Xifaniso xa 10. Estere ni hosi. Esta ku avanyisa ka 1
ndzimana ya 1 ku ya ka ku avanyisa ka 2, ndzimana ya 18. Esther a ri nhwanyana wa Muyuda wo huma etikweni ra Israyeli. Vatswari va yena va lovile kutani a sala a hlayisiwa hi malume wakwe. Endzhaku ka nyimpi, Esther na Mordekai va khomiwile ni vanhu va Israyeli kutani va yisiwa etikweni ra Peresa. Hosi ya Peresa a ri wanuna wa matimba swinene, vanhu hinkwavo a va n'wi chava. Loko nkosikazi a nga n'wi tsakisanga, a n'wi susa, a n'wi siva hi un'wana. Kutani hosi yi lerisa leswaku ku vitaniwa vanhwanyana vo saseka va tisiwa endlwini ya yena yo saseka entsindza. Kutani eka vanhwanyana valava hinkwavo ku hlawuriwile Esther ku va nkosikazi lontshwa. Kambe Esther a nga byelangi munhu leswaku hi yena Muyuda. Xifaniso xa 11. Mordekai a ala ku korhama no nkhinsamela. Esther wa vunharhu, ndzimana ya 1 ku ya ka Esther wa vumune, ndzimana ya 17. Na Esther wa vuntlhanu, ndzimana ya 14. Na Yohane wa vunharhu, ndzimana ya 16. Haman a ri muchaviseki lonkulu wa nkoka ePeresa. Vanhu hinkwavo va fanele ku korhamela no khonsamela Hamani ku n'wi xixima loko a karhi a hundza xikarhi ka vona. Mordekai a nga swi endlanga sweswo. Mordekai a ta gandzela xikwembu xin'we xa ntiyiso. U arile ku khinsamela Hamani. Hamani a hlundruka swinene, a tiyimisela ku rihisela eka Mordekai. Siku rin'wana a byela hosi aku, ku ni vanhu van'wana lava hangalakeke lava avaneke xikarhi ka vanhu va matiko hinkwawo ya ku fuma ka wena. Va tlhela va nga hlayisi milawu ya wena hosi. A vula Mayuda lawa. Haman a tlhela a vula aku endliwe nawu wa leswaku vanhu lava va dlayiwa, va herisiwa. Haman a nyika eka hosi mali ku n'wi xava. Kutani hosi yi n'wi pfumelela xikombelo xa yena, kambe a yi amukelanga mali ya yena. Kutani nawu wu endliwile etikweni ra mfumo wa Peresa leswaku Vayuda hinkwavo va dlayiwa, va tlhela va va tekela nhundzu ya vona hinkwayo hi siku ro karhi. Haman a dzima timhandzi to leha laha ku nga ta hayekiwa kona Mordekai. Mordekai a byela Esther leswaku u fanele ku ya kombelela vanhu va ka vona leswaku va nga dlayiwi. Kambe Esther aku, loko munhu a ya endlwini ya hosi a nga vitaniwanga, hi yena loyi a nga ta dlayiwa. Kutani Esther a kombela Vayuda hinkwavo leswaku va titrona swakudya, va nga dyi, va nga nwi masiku manharhu, va n'wi khongelela. Aku yena ni malandra ya yena na vona va ta endlisa xisweswo. Endzhaku ka sweswo ndzi ta ya eka hosi hambileswi nawu wu alaka. Loko swi vula ku fa, ndzi ta fa. Rito ra Xikwembu ri hi dyondzisa leswaku tanihi Vakreste hi fanele ku
nyiketa vutomi bya hina loko hi fanele ku fela vamakwerhu. Xifaniso xa 12 ta nkhuvo wa Esther. Esther ku avanyisa ka 5 ndzimana yo sungula ku ya fika ka ku avanyisa ka 7 ndzimana ya 10. Xikwembu xi hlamurile swikhongelo swa Vayuda. Hosi yi pfumelela Esther ku ta endlwini ya yena ku ta vulavula na yena. U rhambile hosi eka mikhuvo 2 yo hlawuleka, a tlhela a rhamba na Haman. Enkhubyeni hosi yi vutisile leswi: Nkosikazi Esther, u lava yini? Esther a hlamula aku: ku navela ka mina hileswaku mina ni va ka hina hi tshikiwa hi hanya tani hi leswi hi xavisiweke leswaku hi dlayiwa. Hosi yi ku: I mani munhu loyi? U kwihi munhu loyi a nga tshikaka a vula no endla swo tani? Kutani Esther aku: nala wa hina hi yena mabihambilu loyi, Hamani. Hosi yi hlundzuka ngopfu loko yi twile makungu yo biha ya Hamani. Kutani yi endla leswaku Hamani a ya hayekiwa etimhandzini leti a ti lunghiseriwa ku ya hayeka Mordekai. Kutani Vayuda hinkwavo va pona eku dlayiweni. Vanghana, Esther a ti yimisele ku fa a fela va ka vona ku va sirhelela eku dlayiweni. Kambe tundzukani ha Hosi Yesu. U hi rhandzile swonghasi a kondza a fela leswaku hi nga tshuki hi lova hi va ni vutomi lebyi nga heriki. Kasi a hi fanele hi lovile hikwalaho ka swa hina. Buku ya vu-5. Mangenelo. Vavanuna vambirhi vo vuriwa Daniel na Nehemiya a va sindzisiwa ku fana na Mordekai na Esther ku ya hanya etikweni ra valala va vona. Daniel na Nehemiya vona va gandzerile Xikwembu xi ri xin'we xa ntiyiso, hi loko va va vanhu vakulukumba eka Xikwembu. Languta xifaniso lexi landzelaka loko u twa mpfumawulo lowu. Xifaniso xa 13. Daniel ni vanakulobye. Daniel wo sungula, ndzimana yo sungula ku ya ka ndzimana ya 21. Xifaniso lexi xi kombisa Daniel ni vanakulobye vanharhu. A va ri Vayuda. Va yisiwile eBabiloni hi valala va vona. Hosi ya Babiloni a yi lava leswaku va yi gandzela. Kutani a va fanele ku dyondza ririmi, mahanyelo ni mikhuva ya vaBabiloni. Daniel ni vanghana vakwe va arile ku dya swakudya swo xawula swa hosi.
a swi ri leswi lwaka ni mikhuva ya Vayuda. A va swi tiva leswaku va fanele ku hlayisa no xixima milawu ya Xikwembu. Kutani va kombela leswaku va nyikiwa matsavu, ku dya wona ni ku nwa mati ntsena. Nuna loyi a va hlayisa a fikela hi ku chava leswaku majaha lawa ma ta tsana va ondza va kondza va khomiwa hi mavabyi. Kambe Xikwembu xi va hlayisile, a va nyuhela va tsakisa, va tlhariha ku tlula vavanuna hinkwavo lava va tirhelaka hosi ya Babiloni. Xifaniso xa 14. Daniel ni hosi ya le Babilona. Daniel wa vumbirhi, ndzimana ya ku sungula ku ya ka 49. Hosi ya le Babiloni yi lorile. Yi komberile vabvumbi ni vangoma leswaku va n'wi hlavutela norho lowu wa yena. Kambe a ku vanga na wun'we loyi a nga swi kota. Kutani hosi yi endla leswaku hinkwavo va dlayiwa. Daniel ni vanghana va yena a va khongela Xikwembu. Kutani Xikwembu xi hlavutela norho wa hosi eka Daniel. Daniel a ya ehosini a fika a ku, ku na Xikwembu ematilweni lexi xi hlavutelaka swihundla hinkwaswo. Xikwembu lexikulu xi byela hosi leswi swi nga ta humelela eminkarhini leyi taka. Daniel a byela hosi leswaku enorhweni wa yena u vonisiwile mifumo hinkwayo ya misava, ni leswaku u vone mfumo wun'we lowukulu lowu heriseke mifumo hinkwayo. I mfumo wa Xikwembu lowu taka fuma hi laha ku nga heriki. Hosi i tsakisiwile hi marito ya Daniel. Tintlhari ni vangoma va pfumeleriwile ku hanya. Kutani va veka Daniel ku va mufumi ni ndhuna leyikulu ehansi ka tihosi etikweni hinkwaro ra Babiloni. Hinkwaswo leswi swi endlekaka la misaveni swi le hansi ka matimba ni ku fambisiwa hi Xikwembu lexikulu, lexi Daniel a vulavulaka ha xona. Loko swi ri tano, hi nga hundzukeleni ka vangoma ni vabvumbi, kambe a hi hundzukeleni ka Xikwembu lexikulu lexi xi hanyaka. Hi xi tshemba leswaku hi ta kota ku endla leswinene. Xifaniso xa 15. Xifaniso xa Xikwembu. Daniel ku avanyisa ka 3, ndzimana yo sungula ku ya ka 12. Hosi ya Babilona yi simekile xifaniso lexikulu xa nsuku. Yi rhambile tihosana, tindhuna, vafumi ni vaavanyisi hinkwavo leswaku va ta vona xifaniso lexi. Nandla wa hosi a lerisa vanhu hinkwavo leswaku loko mi twa mpfumawulo wa switiringo ni mhalamhala ni hinkwaswo swa ku yimba, mi ta wa hansi hi matsolo, mi khinsama, mi gandzela xifaniso lexi xa nsuku. Un'wana ni un'wana loyi a nga gandleriki xifaniso lexi u ta hoxiwa kheleni ra ndzilo lowo kariha ngopfu. Daniel ni vanghana va yena va Shadrach, Meshach na Abednego va rile ku khisamela xifaniso lexi. Va gandlerile Xikwembu xin'we ntsena. Vavanuna van'wana a va ya ka hosi va fika va ku ka hosi, ku na Vayuda van'wana eka mfumo wa wena lava va nga yingiseriki xileriso lexi a va ku xiximi wena hosi. A va swi tirheli
swikwembu leswi swa xifaniso xa nsuku a va swi khinsameli. Xifaniso xa 16 i khele ra ndzilo. Daniel wa vunharhu, ndzimana ya 13 ku ya ka ndzimana ya 28, na Exoda 20, ndzimana ya vunharhu ku ya ka 5. Hosi yi rhumerile ku ya vitana vanghana va Daniel havanharhu, yi ku ka vona, loko mi nga gandzeli kumbe mi nga khinsameli xifaniso lexi xa nsuku, mi ta hoxiwa ekheleni ra ndzilo lowo kariha ngopfu. Hi xihi xikwembu lexi xi nga ta kota ku mi ponisa evokweni ra mina? Vavanuna lava va hlamula va ku, xikwembu lexi hi xi tirhelaka xi ta hi ponisa, ni loko xi nga endli a hi nge xi gandzeli xifaniso xa nsuku. Hi loko Shadrach na Meshach na Abednego va hoxiwa kheleni ra ndzilo, kutani hosi yi huwelela hi rito lerikulu yi ku, langutani, ndzi vona vavanuna va 4 va fambafamba endzilweni. Loyi un'wana u fana ni n'wana wa swikwembu kumbe n'wana wa xikwembu. Loko vavanuna lava vanharhu va huma endzilweni a va nga tshwangi na switsanana. Hosi yi ku, a ku dzunisiwe xikwembu xa Shadrach, Meshach na Abednego, lexi xi rhumeleke ntsumi ya xona ku ta ponisa malandza ya xona, hikuva a ku na xikwembu xin'wana lexi xi nga ponisaka hi ndlela leyi. Vanghana, xikwembu lexi xi lerisile tinxaka hinkwato, xi ku, u nga tshuki u va ni swikwembu swin'wana ehansi ka mina, u nga ti endleli swifaniso swin'wana, u swi khinsamela, u swi gandzela. Xifaniso xa 17. Daniel u khongela xikwembu. Daniel tsevu, ndzimana yo sungula ku ya ka 13. Daniel a ri ni matimba ngopfu etikweni rero ra Babilona. Vatirhela mfumo van'wana a va ri ni vukwele eka yena. A va nga kumi xihoxo eka yena hikuva Daniel a yingisa hosi. Kutani valala va Daniel va eka hosi va ku, hosi yi fanele ku humesa nawu lowu nge un'wana ni un'wana loyi a nga ta kumeka a khongela xikwembu xin'wana kumbe munhu un'wana ku nga ri wena hosi, ka masiku lawa ya 30 mataka, a nga khongeli wena hosi, a wu ta hoxiwa ekheleni ra tinghala. Hosi yi pfumelelana ni vavanuna lava, kutani yi endla nawu wo tani lowuntshwa. Daniel u twile nawu lowuntshwa wa hosi, kambe a yisa mahlweni hi ku khongela xikwembu ka 3 hi siku, ku kotisa leswi a endlise xiswona na khale. Loko valala va n'wi vona a khongela, va tsutsuma va eka hosi va ku, Daniel a nga yingiseli nawu lowu endleke. Xifaniso xa 18. Daniel ekheleni ra tinghala. Daniel ku avanyisa ka 6, ndzimana ya 14 ku ya ka 24. Hosi a yi nga swi lavi leswaku Daniel a ya fela ekheleni ra tinghala, kambe a nga swi koti ku hundzuluxa nawu lowu. Kutani Daniel a hoxiwa kheleni ra tinghala. Kutani hosi yi pfuka nimixo swinene hi siku leri landzaka, yi tsutsumela ekheleni ra tinghala. Kutani a vitana a ku, Daniel, nandza wa xikwembu lexi xi hanyaka.
Xikwembu xa wena xi swi kotile ku ku lamulela etingaleni xana? Daniel a hlamula a ku, Xikwembu xa mina xi rhumerile ntsumi ya xona yi sivile milomu ya tinghala. Kava loko hosi yi taka hi ku tlurisisa, Daniel a humesiwa ekheleni ra tinghala. Hi ku lerisa ka hosi, ku tisiwa valala va Daniel va ta hoxiwa ekhaleni ra tinghala. Hi nomu lowu, tinghala ti va tsemelela swipetlupetlu. Vanghana, hi nga chaveni leswi munhu a nga hi endlaka swona loko hi tshembele eka Xikwembu lexi xi hanyaka, lexi xi poniseke Daniel ni vanghana va yena. Hambiloko vanhu va hi dlaya, hi ni ku tshemba hikuva Yesu u humile eka Xikwembu ku ta hi nyika vutomi lebyi nga heriki eka hinkwavo lava va n'wi rhandzaka, va n'wi tirhelaka. Ndzi wa wena, muhlayisi wa mina, ku khensiwa rirhandzu ra wena. Ndzi wa wena, hosi ndza ku tlangela. Ndzi wa wena, ndzi wa wena. Xifaniso xa 19. Nehemiya emahlweni ka hosi leyikulu. Nehemiya ku avanyisa ka 1, ndzimana ya 1 ku ya ka Nehemiya wa vumbirhi, ndzimana ya 7. Nehemiya u hanyile eBabilona endzhaku ka nkarhi wa Daniel. Daniel a ri muyuda wo themba Xikwembu. Nehemiya a ri nandza wa hosi leyikulu. Siku rin'wana loko a yisa evhinyo eka hosi, hosi yi ku ka yena, hikwalaho ka yini mombo wa wena u hlunamile? Nehemiya a hlunamile hikuva Yerusalema, muti wa vakokwa wa vona, a wu onhakile, wu ri marhumbi ntsena, ni Vayuda lava a va tshama ka wona a va ri khombyeni ku karhatekeni lokukulu. Kutani Nehemiya u byerile hosi hinkwaswo hi Yerusalema ni vanhu va kona, Vayuda. Kutani hosi yi ku, xi kona xin'wana lexi u lavaka ku xi kombela eka mina? Nehemiya a khongela ka Xikwembu, a miyerile, a ku ka hosi, loko hosi yi pfumela kumbe ku swi tsakela, ndzi rhume emutini wa vatata wa hina ndzi tlhela ndzi ya wu aka. Xikwembu xi hlamurile xikhongelo xa Nehemiya, hosi yi n'wi pfumelela eka xikhongelo xa yena. Xikwembu xi fume henhla ka tihosi ni vafumi hinkwavo va misava leyi. Loko vanhu va Xikwembu va khongela, va endla leswi tsakisaka Xikwembu, kutani Xikwembu xi nyika swikombelo hinkwaswo ku ya hi mpfumelelano wa ku rhandza ka xona. Xifaniso xa 20. Nehemiya u kambela marhumbi ya mutinkulu. Nehemiya ku avanyisa ka 2, ndzimana ya 8 ku ya ka 20. Hosi yi nyika Nehemiya swilo swo aka hi swona, timhandzi ni swin'wana na swin'wana, ni vavanuna lava va ku ya n'wi pfuna. Nehemiya ni vapfuni va yena va fambile riendzo ro leha ku ya eYerusalema. Valala va Vayuda va twile hi ta makungu ya Nehemiya. Vayuda va kariha ngopfu, a va nga swi lavi leswaku ku va ni munhu loyi a pfunaka Vayuda. Nehemiya a nga va chavi valala va yena. U lavile ku ya kambela Yerusalema, kutani u tlhandlukele kwale a rhendzeleka ni muti a vona makhumbi hinkwawo lama ma mbundrumuxiweke.
U yile kona ni vusiku leswaku a nga voniwi hi munhu ni ku tiva leswaku u endla yini. Hi mundzuku wa kona ni mixo, Nehemiya a vitana Vayuda hinkwavo a ku, tanani, hi ta pfuxa rirhangu ra Yerusalema, kutani hi nga ti tshama etinganeni ni le nhlomulweni. A va byela a ku, Xikwembu xi na mina, naswona ndzi kumile mpfumelelo wo huma eka hosi ya Babilona. Kutani Vayuda va hlamula va ku, a hi sunguleni ku aka. Xifaniso xa 21 ta ku akiwa ka rirhangu. Nehemiya ku avanyisa ka 3 kusukela ka ndzimana yo sungula u ya ka ku avanyisa ka 6 ndzimana ya 19. Languta xifaniso lexi. Vayuda va sungule ku tirha. Van'wana va susa mathyaka, loko van'wana va aka rirhangu, va hoxa tinyangwa, va nghenisa timbati. Valala va Vayuda va hlundzuka ngopfu, va kariha swinene. Kutani Nehemiya a kombela nakambe ka Xikwembu. A lava leswaku Xikwembu xi n'wi komba leswi a faneleke ku swi endla. Kutani Nehemiya a veka vavanuna lava va hlomeke erirhangwini ku rindza vatirhi. Un'wana na un'wana u hlomile hi matlhari va ti lunghisela nyimpi. Valala va tsandzekile ku dlaya Nehemiya kumbe Vayuda van'wana. Ntirho wu yile mahlweni. Hi nkarhi wo ringana 52 wa masiku, rirhangu a ri herile, ri akiwile. Hina hi hava vutlhari byo tiva leswi swi nga leswinene. Hi hava matimba yo endla leswi lulameke. Xikwembu xi na matimba hinkwawo ni vutlhari hinkwabyo. Ku fana na Nehemiya, hi fanele ku khongela Xikwembu, hi xi tshemba, hi xi yingisa, hi yingisa rito ra xona, hakona hi ta tiva leswaku xi ta hi lwela. Xifaniso xa 22. Ezra u hlaya nawu. Nehemiya ku avanyisa ka 8 ndzimana yo sungula ku ya ka ku avanyisa ka 13 ndzimana ya 31. Loko marhangu ma herile ku aka, Vayuda va hlengeletana eYerusalema. Ezra mupresta wa Xikwembu u va hlayerile nawu wa Xikwembu. U le ka rito ra Xikwembu, ku nga Bibele. Vanhu van'wana va sungula ku rila. Va swi tivile leswaku a va hlayisanga no yingisa milawu ya Xikwembu. Hikokwalaho Xikwembu xi nga endla leswaku valala va vona va va dlaya, va herisa ni muti wa vona. Vayuda va swi lavile ku tlhela etindleleni ta vona to biha, va landzela tindlela to lulama ta Xikwembu nakambe. Nehemiya a ku ka vona, mi nga hlundzuki kumbe ku hlunama, hikuva ntsako wa hosi i matimba ya n'wina. Vanghana, mina wo ntsako. Xikwembu xi hi nyika ntsako ni matimba ya moya loko hi tiva Xikwembu, hi yingisa rito lero kwetsima ku nga Bibele. Yingisani ndzi mi byela leswaku mi nga xi tivisa ku yini Xikwembu lexi xa Nehemiya. Hi xona Xikwembu xi ri xoxe xa ntiyiso. Xifaniso xa 23. Yesu exihambanweni. Yohane ku avanyisa ka 19 ndzimana ya 17 ku ya ka
30. I ndlela yin'we ntsena ya ku tiva muvumbinkulu ku nga Xikwembu. Xikwembu xi rhumele n'wana wa xona Yesu ku ta hi komba ndlela. Yesu u hanyile la misaveni khale ngopfu, malembe yo tala swinene lama nga hundza. U endlile swilo swo tala ngopfu leswinene swo pfuna hina vanhu. U hi kombile ni ndlela yo hanya ya ku tsakisa Xikwembu. Kambe a hi landzelanga tindlela ta yena. Hi dyohele Xikwembu. Xikwembu xi ba mudyohi loyi a cukumetaka tindlela ta xona, kutani endzhaku ka rifu munhu wo tani wa hlongoriwa, a susiwa eka yena, a yisiwa tiheleni la nga ta tshwa hi la ku nga heriki. Rito ra Xikwembu ri hi dyondzisa leswaku Xikwembu xi endlile munhu wo sungula hi ntshuri wa misava, naswona loko hi fa miviri ya hina yi tlhelele ntshureni laha hi nga huma kona. Kambe miri wa moya lowu nga xiphemu xa hina wu tlhelela ka Xikwembu lexi xi nga hi nyika wona, laha hi nga ta kuma hakelo ya hina kumbe ku biwa hi laha ku nga heriki. Yingisani, Xikwembu xi ponise Elisha na Daniel eku dlayiweni hi mavoko ya vanhu, kambe xi pfumela vabihi va dlaya Yesu, va n'wi gongondlela exihambanweni emhandrini. Yesu u rhwele maxangu ya swidyoho swa un'wana ni un'wana hikuva a rhandza vanhu hinkwavo. Kutani loko hi tisola hi hundzuka, Xikwembu xi ta hi rivalela swidyoho swa hina leswaku hi ta n'wi tiva hi landzela tindlela ta yena nakambe, hikuva eka valandzeri va Yesu va ntiyiso a ku nga vi na rifo kumbe nhlomulo, kambe va ta rhandza no tirhela yena hi la ku nga heriki. Xifaniso xa 24. Yesu u komba ndlela yo ya ka vutomi lebyi nga heriki. Matewu 7 ndzimana ya 13 ku ya ka 14. Yohane wa 14 ndzimana ya 6. Varoma ku avanyisa ka 3 ndzimana ya 10 ku ya ka ndzimana ya 23. Vanghana, loko vanhu va tshamela ku nga yingisi Xikwembu, va famba hi ndlela ya budula yo anama laha Sathana a nga n'winyi wa swidyoho, ndlela leyi yi yisa exivandleni xa nhlomulo lowu nga heriki. Un'wana ni un'wana loyi a velekiweke laha misaveni leyi u nghenela ndlela leyi yo anama. Leyi i ntiyiso eka mina na wena, hikuva rito ra Xikwembu riri hinkwerhu hi dyohile. Hikwalaho ka ku va hinkwavo vanhu hi ri vadyohi, hinkwerhu hi fanele ku biwa kumbe hi nkhavi wa Xikwembu. Kambe Xikwembu xi rhumerile n'wana wa xona Yesu ku ta rhwala swidyoho, a biwa ematshan'wini ya hina. Xikwembu xi pfuxile Yesu ekufeni, kutani wa hanya ku hi komba ndlela yo tlhelela ka Xikwembu. Yesu u te, hi mina ndlela ni ntiyiso ni vutomi, a ku na munhu loyi a nga taka ka Tatana loku ku nga ri hi mina. Lava va landzelaka ndlela ya Yesu a va nga ngheni endhawini ya nhlomulo lowu nga heriki, kambe Sathana ni valandzeri va yena va ta ya kona. Hi fanele ku landzela ndlela ya Yesu sweswi. I ndlela yo tika, yo khuma. Hikwalaho ka swidyoho swa la misaveni, vanhu va ta xaniseka la misaveni. Kambe Yesu u na lava va n'wi landzelelaka mikarhi hinkwayo ku va nyika matimba. Eka valandzeri va Yesu ku na ntshembo no langutela, hikuva ndlela ya yena Yesu yi hi yisa etilweni. Etilweni a ku na nhlomulo kumbe ku xaniseka,
kambe ku na ntsako ni kurhula hi laha ku nga heriki ka vanhu hinkwavo lava va yaka etilweni va ta gandlela no rhandza Xikwembu va tshama na xona hi laha ku nga heriki. Loko u lava ku tshika tindlela ta Sathana, u famba hi ndlela ya Yesu leyi yisaka ka Xikwembu, u nga khongerisa xileswi: Tatana Xikwembu xa le matilweni, ndzi fambile ndleleni ya Sathana, ndzi landzela ku navela ka mina ni mianakanyo yo biha ni tindlela ta mina to biha. Ndzi kombela ku rivaleriwa mina, ndzi nga mudyohi. Ndza khensa Hosi Yesu hikuva u file exihambanweni, u rhwele maxangu ya swidyoho swa mina. Inkomu hikuva ngati ya wena yi ndzi hlantswe eka swidyoho hinkwaswo. Hosi Yesu, ndzi ku amukela tanihi Hosi ni Muponisi wa mina. Inkomu Hosi hikwalaho ka moya wa wena lowu kwetsima, u ndzi nyika matimba ya ku va n'wana wa Xikwembu. Ndzi ta yingisa rito ra Xikwembu ku nga Bibele. Ndzi kombela leswi hi vito ra n'wana wa wena Hosi Yesu.